ichunga vanneihna maktak atheng to em poisa ichar to em chet swalna pumpelh to em khovela hian mihring chi hrang hrang kan oma kan chunga thil thleng thin po a in anglo hlum hle a ma se he video a kan thlir tur te hi chuan an thi na nge nge tur an pumpelh hloma an ma ni nge yen an thil ton an na soi thei hlomani thi na nge nge tur laka dam chuak chen khatte kan thlir ho ma hian channel subscribe like comment le share kha o smartphone in nunna achan him tun lai khovela hian smartphone tel lo chuan kan om thei to lova chen khat phei chuan an a chil le azwala engtik lai po in an khoi ren thina ni kum upalam deuh te chuan no pangjok te engtik lai po a phone khoi reng mai ti in an soi sel thina kongkal lai le lir thei khat lai ten phone an khoi wanga che swal soi tur an om thina ma se kan soi tur sipai hi chu a smartphone in anunna achan him thungani tun lai Europa indo mek ram pahnih te chanchin hi YouTube lamin monetize theilo turin ati awangin anram ming kan soi lo mayanga anram veng him mek tu ral matonga mi sipai pakhat te pol chu melma ten silain an kap na samaya melma silai mu chuan kan soi mek sipai oma tak aron fu ani he sipai hian lauthong takin silai mu in afu na lai chu a en chiang halwata silai mulu na muam male thisen mu tum takin en ma se he hi amutta zo kani melma silai mu chuan a phone a lai tak chu alo fu alo ni a vanei thak takin thir phek doctor afu tel bokani chu chuan 7.62 mm silai mu chak taka kalai chu alo dang theyani heram sipai tho pakhat po iPhone in achan hima akur malama iPhone a tak chuan silai mu in afu ani arsitla zan kan mutui lai takin achang chuan chiang takin kan har lol thina ni tiro kong khare mo tukver in khari wangte uiba uri wangte ani chin tlang puya nima sela Canadian nu pakhat Road Hamilton Thilton ero hi chu adang dai hle ani umsang ni somni pakhat October tha khan Road Hamilton muhil tuilai tak chu uiba uri wangin achang har lol maya a hat rwal chuan thil engemaw ring takin apuak ngal thwaya a hmai vel chu bolhlo noin a khat ngarani khumatang chuan rang takin a zuang thau ngala light on ngalin police a call ngalani Road Hamilton hian a khuma chuan lukham pahni ada thina ham hai tak le hlau thong takin thil omdana en fia chuan amut na chung lam in chung chu alo kwa a chumi ko zon tak alukham pahni inkara chuan kutum tiat vel lung pakhat hi alo om ringot bokani khovel pon atanga lunglo tla mizoten arsitla kan ti mai arsilung meteorite chuan a in chung deng tlangin aluda na bullok alo deng chuni in tlema athilo chawani a den rem khop mai arsilung meteorite te hi second khata mel somli palia chakten akal thina Road Hamilton lu adeng phervek lo hi thilmak atling hial zo kani helung hi arsilung meteorite aninge ani ti Western University in London Ontario a specialist ten an soifia thunei tu ten rem anti chuan helung hi an endik zo a route hian kol that tuma atu le fate la entir turatan adu ani ana begen home mizo tamzokin kan sha thiam ve phak lo tur chu vuratol skiing chungchang hi ani vuratol hi nuam hle ma se lo om tak ani tel thawa experience nei thatak tak po in chet swalna antong fo thinani ana begen hom hi Swedish radiologist le orthopedic surgeon ni tumme kani a vortleng ski thiam tak ani bok kumsang khat chakwa somkwa pakwa me ni somni khan ni danga ti fo thinangin na tho bana achian te pani nen Narvik Mountain Norway a vura antleng li a ana hi vortleng thiam tak mai ani a tlang pang oi taka chuan atleng thazar zarani bandoi thak tak mai na che swal ta hlau maya tlanga chuan lum thla in atopa ading thei ta hlawa ma se adin muna thalo le a ana thlen top na vor chu apop hoka ta chuan alulam chu atathla a akonga chin hnuai lam zong vor hnuaia chuan atangani athian te pani chuan lo thleng ve thoya po chhuah tum ma se an po chhuak zo lawa
Tranpui tu tur an kol taringot mayani. Vannei thak tak mayin ana lubula hian boruak na. Air pocket alo hlau maya. Boruak hip tur anei theya. Ni khwa engki malashebekani. Chanchuak tu pol masa an lo thenga. Ma se vur chu inches riat don cha ani awangin manrua an nei chatok lo bok nen. Ana chu an pachuak thei bik lawani. Manro chazok an nga chung chuan minute somli aloral dera. Ana po votin met chawin ni khoshelawina umta a. Alung phu po achol ta ani. Chanchuak tu dang lo thlen nuwa po ana lak chwa nan hian minute somli dang hunan mangle a. Vur noya minute somriat zet huna mangani. An lak chwa hian ana hi mithi ang chi ani to a. Ataksa avot veka. Ataksa vo lam hi degree Celsius som pathum point pasari ani a. Ahun lai hian mithi nilaw taksa a chuan khovela vot berani. Damdoi in laman panpui nga thuaya. Dr. le nurse zarwalin a in chokin anahi ti harle tuminan beya. Darkar koral nu a alung po in na aron tho chun zom vele theita a. Ma ason shet zela. Ni som thum pangachuang ventilator an mantira. Anua aron chachuak le ta ani. Vor vot tak noya ataksa rei tak a umawangin. Alung putop main ataksa vot takin a mana. Ataksa peng ten na thok turin oxygen an mamu na atlem tahli a. Chu adam chwale the chana doctor ten an ngayani. Niagara Falls. Niagara Falls hi US le Canada in ramri na a tui kho thlapathum moi mayani a. Amoy na awangin khovela po aminga thang hle ani. He tui kho thla hi fit za somruk pasari vel sangani a. Anwai lama hian lung boulder a umawangin tlakpal chuan mishing tan dam chuan a chance a chelli ani. Masila kumsang ni sompakwa July khan mi pakhat chuan an hung na retaining wall lon liamin tui kho thlalampanin tui a inlen tira. Anwai lam sang taka chuan atathlani. Hepa hi atlati an shat veli anwai lama chuan arwang hlom turin an zong ngal vata. Nima sila taksaliam tienaw chaw neyin lungpui chunga alo thuwang mayani. Hepa vanneihna chu heti lai hi tui kho thlachom tu lake area tui tamlai ni a. Chu wang chuan ni dang ayin tui kho thla a hian tui luang lu tatama. Alwang chak zok boka. Anwaya lung om na pel khopin hepa hi atthani. Vannei lul khop mai. Betty Lo Oliver. Van duai na kaltuan deuh ni thalo. Birthday kan nei fo china. Ma se kan ni thalo ti ve hi chu Betty Lo Oliver hian ada nil chiang khop mai. He thil thlen ni hi kumsang khat azakwa somli panga July ni somni pariata ni a. Heti lai hian Betty hi nula kumsom ni mi ani ve to ani. Betty hi Empire State Building chong somriat na a elevator operator ani a. Hemini po hian ni dang ang bokin chong somriat na a chuan anna athok le ani. Heti lai ve hian thlo na khaltu Captain William Smith chuan athlo na B-25 bomber chu New York chunga chuan athlo puya. Mase chuma zin sat emawangin malam amuthei lava. Empire State Building hi abasuta ani. Betty chuan thilpuak ridu Russia chuan ama po chu boruaka akang ngal dora. Bang abadeng dotani. Akhel bor nungzang le ngong ru atliak ngala. Ataksa akang nasale boka. Vanei thak takin anun na chan lo lawani. Captain William Smith ero amuna chuan aboral ngala. Amuna hian mi suam pali zetin nun na an chan ngala. Chanchuak tu an lo thleng thuaya. Betty chu an boy suam ngala. Lang stretcher a dain elevator mangin munhim lam in noi lama chuk thak tir antum ani. Until siat lo chu accident awang chuan elevator shui cables te chu a chelek lek tu alo ni a. Elevator a an dalut fel chia ti a chuan a shui cables chu a chat ngala. Noi lam fit sang khat sanga chuan ata thata purmaya. Heizet hi chu dam chhuak ngai na om to lo tura ngai ani. Nima sila Vannei thak takin Betty hi adam chuak le tlat ana. Elevator shui chatta kha elevator aya chakin noi lama atatha a. Thil du cushion anga atang tahlau zoka. Inso na baglawin Betty hi atlak thei pha ta ani. He che chwal na atang hian Betty hi adam kho chuaka. Anu thariat vela ngaya o le theya. Fapathum le tu pasari na yen kumsang ka jakwa som kwa pakwa kha na boral veta ani.
ole tunatan chuan du tok le phot mayang o kan soi ba ka hian chanchin ngai nom tak tak soi tura la oma chun som zelin du chuan comment lama lo soi ula in chat den an chat ve theina turin share le ke do nia o